Prof Wim de Villiers, fisiekanselier en rektor aan die Universiteit van Stellenbosch, het Woensdag aand die verwoed gedenkplaat in die rekenkunde en statistiek gebou verwyder en vervang met die Suid-Afrikaanse landsvlag. Die geleentheid herbevestig die universiteit se erkenning in sy strategiese raamwerk van 2000 van sy bydrae tot die ongeregtighede van die verlede en sy verbintenis tot regstelling en ontwikkeling. Verskeie rolspelers het die aangeleentheid bygewoon, wie Dr. Wilhelm Verwoerd, Hendrik Verwoerd se kleinseun, lede van Open Stellenbosch en selfs studente van die Rhodes Must Fall veldtog insluit. We've made a historical shift to say down to racism, down to Verwoerd, down to Afrikaans that is forced. There's nothing wrong with Afrikaans language. It must be learned in African language studies. As an African language, someone must choose and say, I like Afrikaans, I will go and register in the African languages department where Afrikaans belong. It does not belong in science department, it does not belong in chemistry, it does not belong in mathematics. It belongs in African languages, Now we want that the student must take out that and take it forward.